Welcome guys, welcome to my channel, welcome to Matalom, welcome to accounting department sa local government unit of Matalom. Ito ning butangan og kuan guys, kanang dekorasyon kay medyo kuman. Sinod mo ang guys. Ang dagan. Ito. Advance Merry Christmas to all Matalom nun. Bisag na COVID Matalom nun, magkuang gapunta. Mag-celebrate. Kaya di man ingon nga may COVID, di ka magkuhan. Dapat mag-celebrate ka punta Matalom.